Tungi yelin bat nga nagkatin yung play ka nagkapor. Kemudian subharu ikitu baru akibalaban yung asmo. Leng baha ka nagkajiyalap. Hakanunu kupor, hakanunu kajaka. Bat hakano bat kinuginu kipriu. Ka gospel ka wanshupi. Rengkat ka por, rengkat ka jimpaniem, rengkat ka jingkaku. Ini yelin nagka gospel Matthews kalnam bahar pusao. Bat ka nakot. Kabakat sa katin jo blay ko angku ni di kani ke gospel jong kahima on ya lam aga pertai baro ya kawan long ke jingpla haki kenja benriu baro pada butaken kanjia kabakut katin jong kani ke convention pan nanga an IOP ye ke jaitbynriew ban long ke jinyo ke TJP ublay nanu ke per eden hamokular ya ke im ya ke briu ya ke briu ke bansawan kamde tangi ke im lupor hendrai ya ke briu ke bansawan kabawang now sabay jo kita kebriu unsa belwet ya kakli shomi upsen ya nakasabay jom kata kebriu kabawang nakasabay tao kebriu nakasabay jom kita kebriu un belwet ye ka kli ka job sing bameru arameyo mela ya ka banle ya ka Khongkrom jat jong u ye ka siswai ka sangong ba ye ka di shunru ngan bu am deng jomi ba ka ta briu ba dam deng sabai jomi ba sabai joka usabay jo ka un belwet ye ka kli jo mi but me men belwet ye ka Khongkrom jat jo u hani ka don ka jikulan ba usabay jo mi ka briu un belwet ye ka kli jo mi ka mon ka kli setan but me nu elaban belwet ye ka Khongkrom jat jo u tamang ye ka dao setan wah, yau Jisu, wei sebai jom dengan briu, udah Jisu umalakah dengan Mary, kan sebai briu, kan sebai ukpa, laka sebai warna oblation dengan briu, balakah yau Jisu sebagai pertai, baru Jisu, lakah yau sebagai pertai, baru setan, ulawatlah kumno, ban belwet ya ka Khongkrom jat jo u kumno ban bin shoy setan kumno ban Ktah ya ka jing ya ka Khongkrom jat ka jo u kumon Jesus Christ bagi mampu jo u ya ka ban yale Henry ka Bible ka YouTube o Jesus le jo ha ka jing bin shoy ka setan ba Ktah ula jo completely victory ha ka jia pa ka jimi pat jo Jesus Christ but they ha ka tipna pa ka jimi pat la belwet ya ka kli jo u setan but the Bible go on la ben bok na yo kun play ba on yo ben jon no ya ka kam ka jo u setan ka ba mun ka ki trade jo setan te baro ki namun jo Jesus Christ ki te ban syariat li ha ka jia pa ka jimi pat Jesus Bagi hantar usetan pada masuk dan Ktah ia kinambu di jauh Jesus Christ kilaban yo ay kinjinjong hagar ten Jisu kilaban be iksun hagar ten Jisu kinyura ikusen bagi nyangarta hagar ten Jisu kita kinong syuan bagi pasti walo kinama berkata iki nama kinjinjong kadong Jisu halor kadipna bat hagar jimi bat jauh dongin om haleluya na tu kata kapor ngiyo kaya the process kung no baka ta kapag kalakaroy siya kapertay
Balai kecil karoi jom kapok aku percaya. La air kia ke hukum. Ba kota ke hukum ru kama berpenjenai obriu. Kota lawan sagaya jom ke CIA. Hagaya jom ke CIA lawan dau Jesus syaka percaya. Ba IA ya kajipan ia kibriu baru. Ba tiga mata katau uplay nanu pom jukot. Kajingo ijo u kadai ya ke jaitbynriew, kadai ya ke pertai, kadai ya ke briu jong ke pertai baru kuno ban ben im yaki. They hanta bau Yohanes urikot ada gospel jauh lain non kan Khongkrom wong na bau play la I Ktah ke pertai kat bau lo ai ti no ya lo kun bala kamar way. But wait, when they do not judge you, and then you are getting about you good. Hani like friend Japan, Kapertay, Japan ki priu, Hakapertay baro. Yakabo blame your E, Yakating your E bound your blame, Shakapertay baro. But Ktah pertay kan you are chimperium. But they Ktah no rim. But the subject of Khongkrom, Hakani the poor. Kadai Japan touch the nations with the gospel. Ktah yaki jaitbynriew daka gospel. Ktah topen im topen boy yaka gospel syaki jaitbynriew baro. Bakata kadai kabenta kabamaton bakrem hagani kajamit. Ujisu habau kren yakani kaktin. Udah berbau yang jadi snokia nak bentang kepercay baru. Jisu berbor Ukraina kepercay, Ukraina kepercay, Ukraina tak janjiu, lagi tanya kita kibriu, tanya kijiu, bagi cipenim, Henry Ukraina ru yang gentle, Ukraina ru yang krek, Ukraina ru ya kita ki doyum, ki doli, ki do. Brown skin, lagi kita kido bersaus kido, lagi Ukraina lu yang kita jaitbynriew haka pertai baru. Bakatah kadai kajinyo ijo blay yang kepertai, kajinyo iu blay yang kibriu, bakajinyo iu Jesus Christ nak kebentar di jaitbynriew. Dia organi bagasam kekerja ni pandangan yang jaitbynriew nan IP batlong kajinyo kenti. Kani kadai kajinyo I nak kuat bapipinyo I kubau blay yo I bagai cintre gospel kadai syaka pertai baru. Syaki jaitbynriew baru. Bat syakita kibat tuan hasau dong jong ke pertai. Bagi day bat yo dip yo snow tu ya kaktin ke joblay. Ktah kadai kajinyo I kajinyo ai jopi kalong nak bentar ke pertai baru. Kajin ai jopi ban kersyani ke kamblay nam ke bentar ban berboy ke gospel syaka pertai baru. Bak kajin alap jopi kalau ban berboy ke gospel syaka jaitbynriew baru. Bak Ktah kajin sitren jopi kajin syakri jopi yo try ban berboy ke gospel syaka jaitbynriew baru. Kajin IT jopi yang nanti hanya kamu joblay kalau ban berboy yang ke gospel syaka jaitbynriew baru. Baru kalau ngituai ngilek ngintroy ngiim kadai ban berboy ke gospel syaka jaitbynriew baru. Tungin on hallelujah. Ktah kadai kajinyo I hidup Jesus Christ. Kajinyo I ngakwa pinyo I wala mapitia pinyo I yang kata ke globe lagi kata atlas jom ke pertai baru. Ngakwa pinyo I kiri jom ke pertai ki senyok lagi kontinen jom ke pertai. Ngakwa pinyo I yang kadipna bagi motor benda motor yang kadipna bo Jesus Syah. Bakla penyeng yang kahak ke globe ke behe. Bagani ke globe ke pertai. Uji sudah nak pedeng joka. Banyak nak ke benda ke pertai baru. Haleluya. Lada pinyo I ke cipen pau kuda. Karena ngaban boy syaka tong ke bau beli wan ke joki. Lada yo I tangi yang kipriu ke jok.
tangi bayi lejong, tangi kijat penriu lejong, tangi ini balang lejong armut laiwan, angin lain, tangi ini jitrai, lalu bio Ktah kabang muat ka jitrai kapat boy gomo blay wa imatrai. Baik siya pertay paro, baik siya pertay paro. Akan mau hagapor bagilang stangi kapangan laipo prasnam prabu nyosnam prabu laipo prarai naisnam mensyua istangi kapangan istang tang kinde jaitbynriew hasilong tanah beremar beraimut maksimum ke kamera bernyawat geran barang hagapor Playbook dah dojo ngabangan ya lap yaki kumbaya lap abdeng kihajar kibri. Bakong tangkata kadang gepor kabang ni kang ye geci sen sule ile ya lap shi kinong kendong shi jakan go pero kibri ki om yang pastor paling sumari ni kibri hamni ile ya lap keleng kaya bancian ni kibri hamni ngong ublay khot yang siya percaya ngamla ban syong haju ngamla ya kaban syo I tangi kita ki nyawan lene ki lai mo ki samot bangan belut porang ta ublay khot siya ko way pat ka level ban ben boy gospel siya ki jaitbynriew baro ban da shisha habang ilek bagyalang ublay pedroy ya kapana pedroy ki syakri pedroy beli galat galenti kini lukisan bagi the gospel of pedroy ublay pedmi kinong trade ban sumari getu but menta kami tang kam junga marway hadani gabalan giton kijing ki clay ki prepare ki responsible person prepare ki betray yo blame penyar ra ki syakri haki jaka but haki duri jong percaya bagilah bat berpoy the gospel syatu wepat ki jaitbynriew tungin om hallelujah kan hadi ki jioi wat tuai tangi kini wat berkat tangi kay ba ikmat jo video I henry berkat kay ba the commandment sin jo pi kayo I kobau plevio I bagi lay syatu percaya bagilah the gospel hagapor make sure habang invite yang ngaman dalap siya po Amerika ngala berkat berlek sa Amerika kanina siya kang bujmay ba kumnongan kill flight kumnongan land hamnongan lek kumno kalong kumno kaman hampa tupoy siya Henry kat bangadang berkat ya kata kat bangadang berkat nalapuk ye ketikat kadang bukti ketikat kasih kadang ya kadang berkat masno ke Amerika kalau kumbalik Delhi pada tahun jiyo I hagadono jona bakam dei setir shikaway pat pertai regalo kumbalik Delhi ngajam bagaya bau play ya bang pada sisala berdet di jiplek syakata jaka kam shoke hanya ego bagi snow henry ka shoke ka ego bagi ngen ba ka ego pio I ka kum ka tiru blay kum tahu blay berboy pi lada people still ba pinle jalap Afrika u blay jalan lada people still ba pinle jalap China u blay ora pi China lada people still pi amno pio ibo blay jalap pi Saudi Arabia shin Middle East u blay jalap pi Middle East ka ego jing to pi Pandai ka nama kami de berpi bandle kadai tanpa pinyo I ko bo blame yo I ko tau blame boy yakin siya ko bo kwa I boy tungin om hallelujah praise the Lord hallelujah kapisa kami de jine pisa kami de jine ban boy pi siya jaga kadi start kami de jine ka passport bisa kami de jine kamtar kena rujiye kajiye ko krautam kene ko anu jungi kene ki perkat jungi nama la indok ko anu ba in perkat mo boleh perkat isaju la ni perkat mo boleh perkat ba anu jungi ka komu ka jinge u boleh unra ye pi un berpoy ye pi shek la jaga dengan haleluya
Ngayon yung sutuloy kayo mga om. Hallelujah. Praise God. Bible kung maubriyo mo at kung taon lang. Kung maumot kung taon lang. Nado mamarangkin na. Maduway o blame raing ang siya na region o pertibano. That is my prayer. Kapag mo siya cheering ka, mag-bring it yung hangar mo kwael. Hilaban na mo, mali yung apostol ini siya ta. Mali yung apostol ini siya ta. Maong yung wat ng berkat yung kata. Kapag ba masyukwa na kung mag-bring yung kwa. Kapag naman yung iiway nga mali. Kapag naman ba masyumatulhi na liti. Kapag ba masyuwat ng menta. Kadai mo na play na bukong sabay kada ano dyan. Badai nga nagadaw na habang ka umuubat ng le. Barang ay mo iyo play. Babun na pipiyeng mag-support. Yang ay mo play po hanggang to ano dyan. Tungin ang hallelujah. Yahapan let. Yahapan let. Praise God. Hagway ko po na play po yung ano dyan. Badai sa Bangladesh. Ada Bangladesh nang itu ya daw. But Ktah ada tahu lah try gunungan le. Ngayon do way pastor ha po silong one way seminar di Bangladesh. Nalayo ko way kaset. Deka ba may kublay ba ng kredibo. Ulay ba bente ka ng kaset siya po silong kasi po Dhaka. But hindi na tahu na siya ti. Ngomong naman one siya to. One. Tama. Pidai ban support, pidai ban bersyari di jisen kan lut ko bersilak prapojar. Wadra ni pisai silak prapojar, ngaman berkrek di jisen rajupi. Ngamang mangdan bisa. Ladan kami ketiru lagi. Lada pipriang kumbangalong, bak Ktah ngan wan yalap cetu. Hadir katau boleh Ktah ibu, wong bak berkrek di sana lade. Nadu kita kepor, mentah. Mans na sisin na ni Arsin katron ke invitation bagi day bandai sa Bangladesh banyalap yung gospel na ong yuhi ladani nyimton ke jimot ko mau bremon ladani bli ka doon inong la banboy wat na ba jobi jomero Henry haba ke jimot ki kong jimot ublay idon ke jinay doon ublay Orang dan cingak panrak ini sekitarnya kiba bidai kiba udat kau jadi panlek tungin om biar haleluya. Kapuin kapating kau. Nala puli na gospel Matthias apos no na kau berkasa. Kuat bermistik yang gede ketukat. Inletian sekeju kecing puli kabang puli berne. Hagani ketukat ngilia belut por. Hagani ka kalimat bagi ni keren. Di ka gospel jo hima on yalap ang percaya paro. Preaching the gospel in all the world. Yalap yang gospel syaka percaya paro. Kata kadai kada anu blay. Kata kadai keciyo ipau blay. Kata-kadai kasuruh Yesus Kristus. Kata-kadai kekredu Yesus. Kata-kadai kehukum Yesus yang pribat ya. Ya lap yang dari gospel syakit jaitbynriew paro. Manu berkeren dikit. Manu berkeren dikit kalau boleh. Yang tu yang manu berkeren. Yesus. Yesus keren dalam hati. Kang day bapa kanuno kepalan, let you know bishop, let you know pope, let you know apostle, let you know linto, yang kabau laban ng kil kalap ni gospel siya percaya paro, let you know prime minister, let you know president jukari. Day, nada day bakren gibreu, kila ang kata kilo mulai. Henry kaniri kren play Yesus. Kabang ngimla at kentak yaka namar kani kekin joblay kabaong haoy bat amen hallelujah. You don't come but rock you the gospel but preach let everybody love you the gospel shaking jaitbynriew maro kani ka tuan ka doon Jesus Christ
Ondaro na krenya gani gospel Matthews absaw lenam. Then hadi betaw Jesuya, hadi kita, hadi betaw lipat. Hagalenam baako pra. Matthews report yang gani Jesu boleh kedu ia serongan. Ngaki tu kile siapa bertemu tu yang lap ia gospel siapa jaitbynriew baru tu Ben Baptist itu tahu bahawa on Ben Baptist on benim hakmi ngan lokren katan bapi hadu kemawai kepertai. Haleluya. Jesu bertemu yang kepertai. Barang kile siapa berpertai. Hakmi mau yang lap yang gospel siapa jaitbynriew baru. Kesang ko tupan nangai di jaitbynriew nang ai balong kejiyo ketijopi Jesu biar lagi melipat hilang dalam di gospel siapa jaitbynriew baru tam ubat engel Ben Baptist baton benim berlong sedran di jaitbynriew baru hakmi ngan long rengkat lembat pi adu kebawai kepertai ladapi kamu utrai ulong rengkat bapi. Hallelujah. Umarkos uthor suwang kila lek ba kila yalap keleng saudong ba utrai ulai train baki ba berskem ye ketijo dan idak baki kata. Hallelujah. Kecil lap the gospel kam deye tanamar bagi your certificate ba security. Kecil lap the gospel kam deye namar bangi tuan kecintip bagi star bagi syaitan. Kecil lap the gospel kadai kecil komo ya ka open word lagi ketit pada plea dau Jesus Christ ya kata kau hukum jom Jesus Christ barang kilai yalah ya the gospel kata kadai ketit jom Jesus Christ kadai kecil pak kadai kecil lada pilih banyak shalom lada kikali diberi balik banyak ambi simply kau bersumpah juga belum Jesus Pak yang banyak kadai kata ni menang upah kebalan ni menang upah beri Kila bagi Tuhan ini, ada yang kita kebalan, ada yang kita mission, lah payah ada kesalahan lah. Hebrai ni kau ke ada dikibrio, balai piwan jalap kami, balai ngalek berjalap pantai, balai ngahaban lek Syarab Amerika, balai ngalek berlek Asia, balai ngalek berlek Europe, balai ngalek Afrika, balai ngalek berlek Nongstoin, balai ngalek berlek segi kontinen yang berpercaya berjalap. Namar Bapa Jesu. Simply, very simple. Pak Jesu. Lalu pikirnya yang balik ialah ni Nongstoin mentah. Dia Pak Jesu. Hanu Pak hada ketijo kele ialah dia gospel jadi jaitbynriew baru. Haleluya. Baru Jesu ambian hada gospel Yohanes. Kalau nama dia konggat kata berkata. Latong Yohanes record ke bawang. Jesu uwan siya lagi jom. Hegre kita kimahala di jom. Kim siya pala pediam ya Ben bangka kita kimahala pediam ya Laay kabor banlong kikod jomblay. Hallelujah. Banlong kikod jomblay. Kata kitay kan kiting kabarang itay madalap siya kapartay baro. Apostle Paul had uday usol mensyuah uday unang penjat ke kabalan ba't kung nabitip usol penjat ke kabalan ay Jerusalem ulit nang ngayon kibatip ulang Kristano kero sa patok hawalan tamayo Stefan urudanan o dewa syurhem ha ba't late nang ngayon ba't kero yaki Kristan ba't pensyita Pray habau le syo i ki berpau yo Jesu. Wa matrai me wan yu ina bale. Bau Jesu baru Jesu ke berjaya hilet labhano yu
Jesus harบอกatt träden var det ju inga vänner. Men Jesus när jag ram ju att daula boy har på Damaskus. Och Jesus le kret ju Ananias. Bahawa dia kedua yang Saul. Bahawa penbaptis you. Bahawa dua you. Bahawa dia yang bersimukut. Bahawa dia iman bagi kemati pada berie. Nama kata di syai kalau you hadir di Damaskus. Saul beriwangi di kemacu. Nanta la penbaptis you. Kau penbaptis. Nanta ula bahamu nanti. Nanta ula lebat yang laki ke gospel. Baru Jesus ambil you Ananias. Kilai buat syuting Ananias wong Uni upri berdiri uang kenal berpersitong di Kristan Uji suang buat syuting Day upri uang balajin Uki uang kentang Bat uang Vietnam tak kekamto kenrat Bat kilai Naduk Ktah kepor Yakabang Saul uyo iyo Jesus Christ Ulas dan pada lapya ke gospel Damaskus Gospel Jesus Christ. Ang kata hati nanda ulale siapo Arabia. Bandon nanda ula ulale bagi apostle ha Jerusalem. Nanda ula John hagata kaji hagabarang apo Antioch Asnam. Nanda ula binata balong wa apostle jo Jesus Christ. Bakat siapo ulet Ulalek daka jimpan pau u Jesus Christ. Haka jinyo jomu yo Jesus. Kalau rum ka jimun Jesus hau. Kalau rum ka jimu Jesus hau. Kalau rum ka tanga vision Jesus hau. Kalau rum ka doa Jesus hau. Bak ulalong komau Jesus ukwa ya ubalong. Bak tagalong bak ya gospel. Dia mata kau. Dan tu kata kebor, uplan baru talk ke sitis nang room om, long balatim yang lada kami alap dia ke gospel, kortit yang lada kami alap dia ke gospel. Kata kedai kebision kalau Saul yo, bak abang lalu apostle, bak urakaran bol ada kedai. Ula puasa kita, bak langsung setting, nak lerai berdaya pada room. Yang kepada Allah the gospel. Namanya kata tepor, but benim your way for way. Ubatan harum, ubatan hadokedom, ubatan hasor, ubatan hakijaka baro. Kan gospel dalam benim your way for way, but then how Jesus Christ. Wala yung kata vision na Jesus Christ pada dalam the gospel. Wat apa lakem yo umsong na sange Ktah habalakem yo Paul hanaman ke jialap bat namar ba umsong na don kanolo ke jilong bat ke kapsniu ke bole unong bisyar le sya yo ba unlong ko di tang ba umde ko di bisya set padok ula ban wai yini ula ban sa Jibril kila ban kendu yo ula ban kendu Jibril Ktah kata kedai jadi syaset dan diupor dan lu pelakon nanti ibu kendri leset lu padok but anda lagi ke di bisa dan lu kepala tolak mau ibu bangun lu lagi lu pada kendu bagi beriuru dan baru dia koidi udang sahih koidi tambah ulah pada kendu i beriu bagi ini kebangi i wadah padok uya lapi ke gospel udah nak benti uya lapi ke gospel udah tahu kendri uya lapi ke gospel udah nak rom uya lapi ke gospel udah nak testimony uya lapi ke gospel udah nak Listra uya lapi ke gospel udah nak Iconium uya lapi ke gospel udah nak Ephesus uya lapi ke gospel la show you la video la benong you uya lapi ke gospel usah sempat negi para jaju uya lapi ke gospel usah saknan baru lekut uya lapi ke gospel udah bagi berakau hajima uya lapi ke gospel udah negi dialing kalau ketemannya bonsin uya lapi ke gospel udah mau kendri om laban kami
dia umi Allah dia gospel. Nang ada dawa yang nala kum dau kenjui Henry ke kecil belai option la kum ya ka. Tungin om hallelujah. Dia ada dawa way balaban banyak hal yang nak kecil Chris. Kalau not ke siapa dan bersama yang menyelap gospel nang yelap kedukatan kewailan nang yelap the gospel. Okay, kecil parway kecil syak yoben kecil syak even kamha bersama nang yelap the gospel nang yelap the gospel hadu kesni kau unyak matar uyalap the gospel. Dongin om hallelujah. Ktah ke gospel. Nanong ye pi la pi pe ke Bible. La pi pe ke Bible tam kum ba dei berbet. La pi long Kristan tam kum ba dei long Kristan. Ktah ke ya la ke jom. Henry la pi la shemi o Jisu markat. La pi la madi o Jisu ke jiem jobi. La pen ye tai la premio Jisu ke jiem jobi. Pimihi ke kopi Jisu kau non duplicate siwa. Laga la print yang kini ke city yang ke komputer kami ke original letter. Hallelujah. Laga la print yang pi baru Jisu hanya jika tu pi baru Jisu kau la print yang Jisu ke dono jopi pimihi ke jimun Jisu. Bagi tahu jimun kau berdengkong kalau nanti alap yang Jisu siapa percaya. Nanti alap yang Jisu siapa webat. Nanti wayu nanti bersih berkodor. Nanti alap yang the gospel. Yang Christ bangga jitu wayu bagi syajiat bangga jitu apa. Biar ia berjaya untuk Jonah alap yang the gospel yang jimpen im bagi kalau berbuat apa ni deh. Hati kau bangga jitu wayu bagi syajiat kau tak berim. Nang tadi yo ke jialah ke ye lambat ke jintuai sajiat ke jintuai bagi sajiat ke wanrak ke jinjok ke jialah bagi jintuai bagi sajiat ke wanrak yo so oversay so bagi tak day ke thong ya ke bau Jisu ukwa ye ni bagi lap ye ke gospel jadi jaitbynriew baru ngatuai bagi kwa bagi posni wo ke kami sebagai jaitbynriew. Siapa yang percaya kawan dan kami ke gospel. Siapa yang jaitbynriew berper. Bapak video ini bahawa Jisu dan kami banai sedih. Hallelujah. Om tambah video semua bersyukur. And rela duai. Hai bau play. Un beli. Hagi kamat mensim jopi. Whatever video dia pun kersim. Sisim bapak sim. Bapak video ini yang percaya dan kami ke gospel Jesus Christ. Baka Pinoong nalay banyak ng gospel. Kami magsasa tanga ke boundary jom ke state jom jela duay nanta iway pa di state iway pa di iway pa di continent. Nagataga day kaji anu jom ublay. Hallelujah. Nginpay nanta kendiat iya ke kabala pendep. Boy meningkong preaching the gospel in all the world. Yalah the gospel ke percaya baru. Nio i ke balang Antioch. Kalau day ke balang kabar ningkong ya kabar ai ya kata kaji kai baka nuksan na kabenta ki balang hagari menta merokaway hagari juga percaya. Kay kami dongin pay kama apostol kalau non kau berkalai, kau kuat kau berdengkong, kau ongkum ni. Tidak don Antioch, kau balang, kau baladon hantar ke non turba, wei ke non hikai kumu Barnabas, bat kumu Simeon, yo berkuat mikir, bat Lucius uban Kirene, lain negeri Khongkrom, bat umanin ubarang bariyo di Salem baru Herod Tetrak. Baru soal deh, Kibriu kiba krau sudah, kinong kibra yoken tahu harus im, kumu herat kibra dangan tahu Yesus harus im, kibra sautu ya kata kaan, bat ya kata ke jista ke jutiap, nang tanyo kami Simeon, Barnabas, Manien, Lucius, soal deh,
brave crowd. Saul day member the Sanhedrin, Parisi ni Parisi. Betul Ktah kebalang kedalam diberi hukum kita. Haleluya. Nhìn ai là đâu người ta một bề mặt ra kebalang kum kini diberi kim pakraw kebalang. Haleluya. At kibalik tu bề mặt ra. Haleluya. Ktah ni game of nama tuai. Bagai dia kebalang ketuan hukum kita diberi kim kensai. Tak kamu sampai kemen. Kamu cuma lihat itu riwayat balang jogi kita ke lawyer, hal balang jogi kita ke IAS officer, hal balang jogi kita ke businessman, balang jogi kita ke Ktah, ke Rustan, ke project. Kamu semua serong ke balang Antioch kum Ktah ke snow, kum babur diberi ke snow Ktah. Kamu kuat ke balang Antioch ke Per, kamu kuat bagi diberi ke Khongkrom ke balang, kamu kuat. Là benar kata kapor yang kecintu Aisyah juga. Kata ba ar. Di kata kira sekrio tribe na kira syajiye. Kata kira syajiye. Umin sim bakul la om tu penderpan hanayo Barnabas Paul. Saya kata ke kam sirban la khat lagi. Kan san. Kata kita dua ba syajiye tak kepala. Nganget ikani kelto tambah nganget. Kebalang kedua ibat syajiin ke kupur bano atrai memang ayu yang iman le. Saya ingin hendak dia lagi ke gospel. Saya ingin benyar dia ke gospel. Saya ingin ke tong. Mana orang le ke denjogi ke badan ni. Namun kalau Ktah ke duai. Nama kita don Ktah sistem. Hak jia duai lang bak jia syukri lang hantar. Tikim sewujud. Belayu tak ada jogi, badan nak jogi, kita semua berlai ke Khongkrom. Kau tak ada balang kedua bersatian. Orang borok kedua bersatian. Lalu kita berhenti kita dono belayu dua bersatian. Kini kita balang kedua bersatian, akan ada dua bersatian. Umensim jom belayu Ukraine kuno umensim belayu. Om day Ukraine berain. Ukraine lembah. Kinong turba hakani kapor. Kinong turba. Kila keren mensimple keren om bergerbang yo Barnabas bagi Saul siapa kamu mengelakkan lagi. Kain dari kamu apostol. Kamu John kecilnya ialah segi jaga jaga percaya. Bakum tak kebalan kamu selesai. Dan ada yang kebalan hari ini segi barang. Oh, pastor dan syuk ni balang. Kemudian ini yang dan sebagainya. Dan pastor syuk. Dan awan baik joy. Imam Jesus syuk kebalang kamlong Jesus. Dan beri nama dan doktrin. Lalu om kumta kemudian ilom kebalang kunlum. Kabagi kunlum tang sumber kekemi dapat aibun layang. Kinong kumta pinlay kun dan aibun yo iyang tang sumber pun layang. Play umpa ini balong kikun long kibanet. Pidan marwai shiin yesen. Pidan arin yesen. Pidan armalai mot yesen. Play ban bapi. Gege kibadai ban play aikin lay. Kibadai ban pa iki. Dai ban dai alap si jeka ban boy pa. Balai kin si shon hapi kibalane. Pilane benda si pau arbosnem. Bak si sasa ipi hakni. Kumno bimot kepercayaan lo. Khongkrom imuat kiwai dijaga kini Oslo in the gospel. Lada baro pastor, baro kinong trade in Khongkrom ke balang badan. Jinseng balang lu dan pastor. Jintuai lu yang pastor. Nanti Islam priru pastor. Nanti jinseng siung lu pastor. Lada tangan ni. Hani balang balong kau pastor. Pimon kunun pendem ke pelanu belai ke bawang kilit ke bertembak. Hello, hallelujah. Kumnon benda. Dia pastor lawan sewai Desember. Laki Muslim dia mentara boy sabu kenai snap. Sewai Muslim sanpul snap haju. Nanti sewai Muslim layak sabu lais sanpul wai san masa pulai. Hadun repos namru sumar sai bangai baju. Gospel kampoi sunu. Dibangun untuk mentang bilang singa di piramid standar jenis worship team, what other team. Syong tu belum jenis ialah pak
ni kita pastor one shoot senen man report kile ni le ya kap chidu jaga bomba yo snow kile chitai simple pisa kile chongkali simple pisa timba timdi na timba bilai tu snow bini aja na ma timba don timba nei pat sumar salvi simnya gari kershanya vi duaya vi kile mani alam cheta Mangingi ada mission handi inselak mengisi kuai patru bakatah kedai kebalan kebayam. Haleluya. Kami kebalan kebayam. Warna mud bansu sasa manggesi, bansu aidrip sa manggesi, bansu aidrip bangsa nak kemud manggesi. Pom sipom manggesi ban penting tiba. Kamlong gunda. Kebalan Antioch. Kamlong gunda. Habo play pan. Ya Barnabas bauso, Barnabas tu apostol, orang kena Jerusalem, usol menta, ulawan nabo klau Arabia, banyo Ktah kejikai, lepas itu ini apostol, ladang menta kasosan kejikai Yau Yesus, ulas mutu Yau Yesus lawai, bat nentau dan bukan saitam dari kepala Antioch. Kipriu bakan sai jo kebalang, ki bakan sai tamu Barnabas ba usor. Ublei wampa kebalang Antioch kale kumno. Kaya kau menganampa onya. Kale kumno kan berbalang no, kamu imane. Kikman kebalang kumno. Siap dan dia tu yang pilih kat berbur ke orang kumno nanti dia bagilah ya syajiat banduai bagilah bu ila dikti hati kila pak no iki orang boro kila bu ila dikti bagilah pak no baro dari jikaman kila pak iki dari jiduai kila pak dari jikasyan kila pak Yosol bagya Barnabas bagila lem bagya lap bagila penyenyi kebalang hadi jaga kibabun upol ula lejisin missionary wan biar bagi report Antioch ule jesi bar wan biar Antioch balai wan biar Antioch uya tu ia kejia ia gambar la penyenyi kebalang Hagam jingai missionary bersau umman show ula boy shalom bat hadu boleh yak no sendon ko markar Jesus Christ nasno kumeni ko bang Antioch baka pa ikipriu kibabatan hallelujah lalu play ko di apostle Khongkrom but Mrs Khongkrom but let missionary no asabar pi wanumbat hallelujah. Walaupun TRC Amerika mana berpen mana berlaku berlaku play apa berbeni kita dia baru ada berbiru kita dia baru kita doa kita dia haleluya haleluya impact kalau hatam I should come to play kalau hatam badai kalau cinta malu malam I kalau hatam tuai kalau hatam siapa mereka mission dari dia gospel let kaba let dekat tuan baru ai Hebrew di bawah baga tagaday kajitray hallelujah kapalang ng Shalom ila say kapalang ng Shalom nado stan sijang rebes mafra punyo ila stan kapalang ng Shalom play na permi sibur Hebrew Shalom hindi kapalang ng Shalom kam jubat yun tam shula san na lo kum ni apano shuli jeka tam shula la ban haji kai kum tu ni apa shuli jeka la pa ni kwa ba kim shu shong ha po be ni mani ba nong ko bu yang ha shong ham tu sao yang ha pin long kum ta ba ba pin yai long sa ki sagran kapalang ng Shalom kapa ka train kapa ye ki bring kam shong ba bukan saya tamru kile seki jaka banyak love the gospel kita Shalom but Shalom
Yedik maklum badan kamu selong. Henry nisung tu bahwa ni ai ke bahatam. Ublay bermisi suki bahatam. Hakata kejaga bahatam. Hallelujah. Nama orang kumpa pi ai kumta pi mat. Kumpa pi bet kumta pi mat. Pi ai bahatam pi berbi bahatam susu. Tengirong hallelujah. Kata ini dia gospel. Okay. Dahil naman nagadaw, kapalang Antioch, kadahil kapalang kababha, noong yung sending church. Sending church, kadahil kapalang kabakloy bantawa. Do pa, yung isakri do try. Pa, habang yung snow, magilegya lang, siya ginunong kiri do kapartay jaga, pa iki na kajinuay, kasyan iki na kapisa, lelang bakang doon yung pibati, lortan bati, duwain ta jogi, Katagani kay nang tagay dia ke balang Antioch, they send the best they could. Kipak ia ke bahatam ke bakila. Bahatam. Nang ta ia ke gospel ya lah. Syaki balang jaga baru la penyegi ke balang ke jaga baru. Na Antioch the gospel ke boy Asia, na Antioch the gospel ke boy Asia Europe, na Antioch ke gospel ke boy Asia ke pertai. Baca kita jauh bertahun di babon, upol na Antioch, upol Asia Rome, Asia Europe. Baca gospel Europe, hanya Europe kalau beli kalau lepas kepala na Antioch. Hallelujah. Isokman baca enti Afrika pak yang missionary di Nongyalah, si Amerika, si Europe, si Asia, si Jaga, si Nongkendong, si Nongret, si Nongba. But iki but lekelap itu gospel. Yang lap hagi straight, hagi lenti, hagi sekin, hagi ying, hagi sam, hagi jaga, hagi renti, babon, hagi jaga, gendong, hagi jaga sor. Yang lap, you stop command, you stop serang. Bau play, ulek, you kebalan, kau Ktah. Hallelujah. Kau Ktah gaji tray. Dia nama dia tahu. You don't have me, but on your pee. Ktah. Yang kiri to protect the gospel, touch the nations with the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Kepoin kebahan, ujisu orang ni, lempian siya the gospel to Matthias arbusal, kasal. Orang ni, dia kali the gospel to bima, orang ialah aku percaya baru, yang kebahan kejimpla. Yang kita beriu baru, kepoin kebahan, as a witness to all nations. Kom kejimpla, kita beriu baru. Kemau tak kawai kita beriu, balong kejimpla kita beriu. Pipilong ke city press, pipilong ke gospel Jesus Christ, pipilong ke testimony Jesus, pipilong kejimpla, kita beriu baru. Kejialap kedai kejimpla. Saya beri baru Yesus, suapa unlekno sebenarnya. Ukraina kini ketina Israel. Kami apostol iway prawang, pinyo tiangnya kebor. Adalah one man sibo koda po jobi, but pinlong kisaki jonga ha Jerusalem, Judea, Samaria, back shadow pokok kepercayaan. Jesus remember to protect. Tang yaki local church. Tang yaki one ethnic groups. Then you take the real weapon. Chikaway air. Uang kepercayaan. We iwe kepercayaan. Yang tak kepercayaan. Beli kata-kata kepercayaan. Yaki take the real baru. To posniu ya gani. To yo doa nulu Jesus. To yo doa nulu play. Baka the one stop haka doa jopi. Bagi on the nation. Kepercayaan. Baka ri kadai. Kalengkat drei junga. Kau play paya bagi lapsya kepercayaan. Hallelujah. Bahkan ni uji suam pinlong de jikla. Ktah kilale. Bahkan sleeper the cost. Kilo dia ni orang si berkut, kagum kekam kita apostol ala nongkot bersandu kalai. Dan kilo dia ni orang si berkut. Bat Ktah kila duai kita lid. Bat kita bersaki om keji duai teli kedai keji buai. Ki om kila lamuir, kila keren sibun ki eke syapang keji duai teli. Hendrai
Upen rasuang yung siyong labuan na makadang statement da wat kadukan di kiato patli kung nobyo buan tamay. Kamday, kaday mo ang Joel, nagsip kaduk tera pupungan si buko. Baka jituay joki, sandali ki jaitbynriew ki snongtu ya jituay joki. Badai hanta like berboy ke gospel syaki lai hajar ki brio. Bad syakita ki lai hajar bon neki ki bawan ro na ki ri ba per to ke Europe ba na syabar to ke Europe ki la wan hanta ban yo priang ya ka gospel ba kimi ki la bersepret ya ke gospel syaki jaka ki ba per jong ke pertai dongin ong hallelujah. Na marbalay try Jesu ayaw magsipo ko na nasipa de kos. Kaya jingmek jonga kalong na marukwa bagi ni jaitbynriew ki Diyos mo bagi priang balin bagi ni jaitbynriew ki balawan lumlang ada sipa de kos to kapor kan no kersaki ya kepertai paru kaway. Hallelujah. Day na mga daw habang yalap yung gospel niya pagpaypay the strategic place lo kibar nagatong ijaka ni yalap kalapan influence mo ijaka nagatong ijaka ni yalap kalapan kata kibabon ijaka ginay pagpaypay yung ijaka ginay pagpaypay yung group to kibriw ki egi to kibriw kimalapan influence kiwaypa ginay pagpaypay to kibriw padon hagisnong ijaka kiwakanglapan influence kibriw ay the gospel lagi balay bahajong itayway ipernek yang dihajar kiwaypa lay bahajong kisnong kiniyok sa kiwaypa kisnong lay bahajong kijaga kiniyok lem kiway kataga the strategic place in preaching the word of God. You don't come but yok yang kataga kiyo hallelujah tungin om hallelujah baga benta kebalai onda balai lap yang ke gospel onda kumta kan jia kata kebukut kabukut kadai hak jia lap ke gospel orang berok kebukut kadai jia lap ke gospel kabangamut kan om jia lap hadu kebukut jom dia hallelujah. Dia baru bicara lah kami posu, dia baru bicara lah kelakon no, oh kita krusi kita lakon, oh kita bicara lah kita tray kapsu, menafus dan mensuati kita tray, mensuati kalau kutu, mentakam long shu kuda kapai YouTube bayar ke gospel kan dia lah, but haba kut juga gospel, hantai rock kut no, kata kaya ke age of the grace, dari ke grace of the kata the grace prayer. Jadi kaya tu bicingai kan buat agen siapa di gospel. Bagaimana jika digawai bagi jirom no kan wan kan begini dia rapi di gospel. Hallelujah. Kabut kami menolong akut mencari suap jirom no yang ya lap. Aku jisuan bandron no pun lap bagi ya lap. Nama kebaik ko habe jia lap hadinan tahu bukan boy. Kabut ada dia. Kalau dia laki bunda dia laki ke gospel, tahu jisuan berrono jadi good. Hallelujah. Kata ini berkut ke ya jingai. Kamdai berkut ke jialam, ke jinong tenang kamdai berkut ke jialam, ke jinduk kamdai berkut ke jialam, dan tadi jibir dari timur nang start kamdai berkut ke jialam, ke pisah tiga kamdai berkut ke jialam ke melawan kam dengan dulu kalah dengan pada Yesus along the lenti, un pli galenti, along the GM, un ai the GM, along the shisha, un yalam the shisha baro, galenti show play un pli, but unong to ya kita jimben pau, ladau try ula pli blood balakan, ladau try kam blood balakan pli. Lalu try ula ji ula paipi bila kamu ia kirulai abdan balakan kabisa kamnakan kibri kamnakan kiji kamnakan kiji kamnakan namar kayi bendi kamnakan kiji berstampen kamnakan namar kiji nak ke gospel kali hukum joblay pada mau play keren abdan balakan bersama ia. Hallelujah. What dalam mengapa kerjaan kecilan gospel kan sangat no kering bahan kan belum kumte ladang ngam kerjaan ladang ngam kit ladang ngam le manga ladang kimle
Kimle, Ubre Bri Guitat. Let a Kimai, Ubre Bri Guitat Banai. Let a Pimbasha, Ubre Bri Guitat Busha. Namabale, Yekola Thread, Unpendent Yakata. Hallelujah. Unpendent. How on car, can it take something on Kayo Emmanuel, on Kayo Bapala, Mongsala, Blabo Crowbar, Negative something, like Rednega, on a Naban. Yang kemari lepun pada bomdon jaga berkaru, pada semua sepulai rukata, kunlung im kusuma, pada kota di kulai, di ai jaga ada ying kulai, pada pentia ayo kunlung. Namari mo play, ula play dan balak berkam. Hallelujah. Obsa pada gentle ru, obsa dari gentle, we Elijah, how kamu yang kecil mulai, lapsa dari kentai, kawan saya terkano. Ulap sa dengan dia kentai. Wa Elijah bokomoy nagsinulay. Lapsay mo na katengap. Tengap mo kayo ado. Kanang ino kanbang. Hebreya mo kayo ay tagado. Kaling ay wa Elijah. Baniya bentalan baru Elijah. Mudur unilu belejungi. Hallelujah. Balay bishop team yo yotman. Balay bishop team pagdon kali. Balay bishop team bagamission dan sakot. Katay ka poor kagaw play woodlay. Hindi ba kaya mo crow? Paano na ay hindi jaitbynriew parang gajino kantijopi. Hallelujah. Ano tuway dream positive ship let Ktah long the cloy. Namari the gospel day ba dia lap si jaitbynriew paro. Blame the ku dong in kabrik ki kamanjuni.